These are some of the signs and symptoms if patient having a transfusion reaction. Okay, pertama yang biasa lah, yang banyak berlaku actually is allergic transfusion reaction and also fever. Okay, so untuk fever, patient sometimes will have chills and rigors also. So bila masa kita kata patient ni fever because of transfusion, bila temperature tu increase more than 1 degree Celsius from the baseline. Okay, so yang biasanya kita dapat report febrile dan hemolytic transfusion reaction. Okay, jarang-jarang ada bacterial contamination. Bacterial contamination ni usually kalau dia punya temperature rise tu lebih tinggi, macam mungkin more than 2 degree Celsius daripada baseline, ataupun dia punya temperature more than 40 degree Celsius. Masa tu kita boleh suspect mungkin patient ada bacterial contamination, right? And then untuk allergic ni yang biasa patient akan complain urticaria, itchiness, rashes, okay. And then untuk respiratory symptoms, sometimes patient akan complain dia ada SOB, wheezing, SpO2 nampak ada drop, okay, hypoxemia. And then bila ada respiratory symptoms ni, kita boleh suspect, okay, ada beberapa differentials yang boleh ada dalam kepala kita. Mungkin patient ada TRALI, transfusion related acute lung injury, atau patient ada TACO, transfusion associated circulatory overload, ataupun patient ada anaphylaxis. Tapi apa yang membezakan mereka ni antara satu sama lain, kita boleh tengok dia punya signs dia. Maksudnya dia punya contohnya blood pressure. Kalau TRALI, dia punya blood pressure kemungkinan akan low, sama juga dengan anaphylaxis, blood pressure akan drop. Okay, berbeza dengan TACO. TACO blood pressure dia akan selalunya dia akan increase daripada baseline sebab dia dah overload. Okay, and then boleh tengok juga daripada contohnya kalau TACO ni, you boleh tengok daripada dia punya input output chart, dia punya fluid balance, adakah positive fluid balance. So ada kemungkinan patient ni dia develop TACO. Alright. Dan lagi satu macam TRALI ni, dia punya symptoms usually within 6 hours of transfusion. Okay, within 6 hours transfusion, dan dia boleh juga datang bersama-sama, dia boleh ada juga symptoms fever. Okay. Hemodynamically, kalau patient ada hypotension, tachycardia, shock, unexplained back or flank pain, okay, yang ini pun kita perlu ingat ataupun kita perlu suspect juga. Okay, sama ada patient ada acute hemolytic reaction ke, alright, tersalah bagi darah ke. So yang ini kena check balik. Kalau patient berlaku, patient ada mengadu symptoms. Okay, treat any sudden clinical deterioration during transfusion as a transfusion reaction until proven otherwise. Any signs and symptoms patient complain apa-apa pun, kena attend dan suspect for transfusion reaction. Hantar untuk investigation ke blood bank. So we will do further investigation for transfusion reaction. Okay, even macam komplain yang small complain, kadang-kadang patient just cakap dia punya granulocyte sakit. Okay, granulocyte sakit, sometimes orang sakit sebab mungkin thrombophlebitis contohnya, tapi we don't ignore. Sometimes the granular sakit tu because of the hemolysis that occur. So always check back. Okay, apa nak buat apabila berlaku transfusion reaction? First, you kena ingat stop, support and send. Okay, stop tu you kena stop the transfusion immediately. Okay, and then check balik blood bag tu, pastikan kita bagi blood bag yang betul kepada patient yang betul. Support the patient, maintain IV access tu, boleh maintain the IV access ya, menggunakan normal saline, dan assess the patient ya, ABC dia, airway, breathing and circulation, monitor vital signs, check dia punya vital signs, dan bagi supportive management lah, acute medical management. Okay, dan notify bila you nurses or houseman yang attend patient with transfusion reaction, please notify your superior, your MO or your specialist, and also notify the blood bank, MO blood bank on call. Okay, send
the implicated blood bag yang terlibat dengan transfusion reaction tu ke blood bank untuk kita buat further investigation, and also the sample 10 mils EDTA tube. Dan boleh juga jika kita suspect acute hemolysis, mungkin kita perlu untuk hantar urine. Tapi urine ni bukan hantar ke blood bank lah, yang ni perlu hantar ke pathology lab. Alright, urine ni kita tak frequently hantar lah, usually after discussion kalau kita suspect hemolysis baru kita minta buat hantar untuk urine, kalau tak perlu. Okay, yang penting sekali apa-apa berlaku transfusion reaction, stop dulu, stop dan assess patient.